N'ebintu byo gukumisana kitariki cyo kotabika kuchakira tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2027 mujumba wa Karolo Mbirundo Amaskani ali twabwate omoNyaribari naro atobegete getii tunyare kunyairani iga bantu bonsi tunana banekera bari gukina bagategunga yaya ntaite gusoma mbo monto munene nsoke Nyaribari bona igote uyu mwana wakina chikosoka Nyaribari yagurigererie gento kiaba muisonde and we are trying to clean that image omoNyaribari has been on a very high level compared na many other areas because rende tutolangene pale main no abantu bane town no ere Nyaribari exposure njarengo and many things have been working into twatalire sabari ingia sana mjumbe musikenya chai musiko manga musiketongi musike mwako tema gukoreka singia Monda Daktari Monda and I think everybody appreciates the kind of work yakoliri bichage na abandi lakini after 2022 muntu understand ti na sabari twatari binekesa tokameke mistake togachora tokavuga bono gakin tokora tema rende muntu rale urasirike nyumba urakorega uratokorere gazi andi buna togasigeterende